Good morning. Ngasi seven sen numit ke karthi message ing minar se seven sen ko seven sen ki number se aham bada number 25 lere aduga color dana hangapan gumba ka yumba mai shina bag season na bi ko yellow color gumba mai season na ba yai ado ngrang aina post amadi da ko ado nuti gi oina haipeta reminder oina pijaram ge ko ma'am da haidi ayu hoi ay manipuri chak ngan bani na haidi anta thong amba se kan tom ja every Thursday some kind of hoi ne ko haidi machu khitang hapon haibdo ina chak thom ko pada ado ngrang question sang pe ai ko haidi nungdang ayuk ki nungdang gi ayuk da hapodre na khala se bata le nungdang thong matam da ko haidi chak tu da khitang maming gi na ko smai taraga haidi khra lawra hapon da haidi yellow pura oina bagi na teba koina imung du da loina leiri ba mayam do chawa da ko haidi insang da kai da du adum madan makhalam aina chak ta hapaning ba haida aina chak thong ba matam du da ado ni ko ado ahamada ahoi karti message yenga se du timing afa ba sai pa yenga se go ngashi gi na ado sago sen oibane na sago sen gi jo kenom thum hairam gi ko ahoi lili gi glass ko ba ma hairasine ko horense tawbiyo adum aduga hayeng dagi hauraga haidi friday dagi hauraga mathangi thursday phaw tawbiyo ba haidi lili glass oigera lili gi jar oigera ko sugumba macha amada ko akhoi keno se tezbat mana se ko haidi kitang mache ka thatle na ko haidi mapmoi na traga so haidi pick pani na ko tezbat mana khadang ha pani cheng maru khara hapiro aduga cinnamon stick ni khangde powder ni khangde kitang hapiyo hambra adu taradi pot kya sore haidi cheng ne tezbat mana ne cinnamon stick ne aduga coins khara ko coins ani katang hapado ishing filter ro thamse makum kumjalo makum keno mana hai tare ko haidi jar dugi ngasai container dugi makum yawza boiti yawre makum lei taba ko taba leina ko haidi lei taba shu yawle tadi kaino mana makum kumjan se haidi pot patra na makum kumjan se aduga si ising se ngasi thambiram mena ko aduga hayeng dagi hauraga ising se ketang sum aina ayuk thabak chatlamdai mayu mai thajaba loira kada khut ta haipetang ko akoina lotion glisten dai bagi type ta ko haris maina kharaga taira ga ko sisima week ki tawbiyo ko every Thursday gumba tawo aduga kaino gi tawbiyo matangi kaino ko gi sagon sen phawam lena adu matong dang mathang sagon sen dang sem se ba sagon sen tu sagon sen mai sem se bu hadi ngasi thamani aduga hayeng dai hobi ba sigi potsima ko adu sima leire adu card message yenga se timing up ba sa pe hajara ke ko sida layer card home se ko first card khan bang yenga se ko hadi first card khan bang yi ona haragadi positive oi yamna ko positive oi yana ba nushina ba ko na ba ko hadi relationship to oi tar oi taraga sabak to mina boy taraga amana amabu yamna respect to na ba yam phajana thabak to mina na chatpa dumaina oina oi ko ngasi gi se duga sila ise ko trap kaino akoigi ko hermit se ontho oina lae habagi atradi kaino hagan hermit na reverse oina lai se sida ko kitang ko kaino tawo isolate oina leigano ngasi gi oina haragadi ko ithanda gumba leitaba kitang mi punbani khangde kitang koithopani khangde adumaina gumba oina tawo ko yamna ithanda lonely gumba leitaba ko taba ko number 3 ko number 3 so phai ko number 3 so phai tu so dum phai ke shukai de ngasi gi oina hade ahum ma dum loine energy ahum ma phana lai ko ahum subagi sina ko sida su leina ko nungsiba hai tare ko haidi relationship adum phajana mong tana leiba opportunities lakpa te thaba inkhang tawge khotge kaina haraga so haidi tawbo pangthopa ngamba dumaina oina oi adu sisina khoi card ki message lere timing sine ki pung 5 ga minute yankhai de na 3 ga minute 30 phang lere ko adagi 10 ga minute 5 dagi na 2 ga minute 30 phang lere dagi 3 ga minute 9 dagi na pung 9 ga minute 13 phang lere adagi nungdang ya 13 ga minute 9 dagi na pung 1 ga minute 3 phawum lere aduga pung nungalamda ehing nongyai ge hetare ko 2 ga minute 9 dagi na pung 5 ga minute 51 next day nungan bagi ko adu english ta hanbado 5:53 am to 7:17 am sina morning gi ko adu matung amko so morning gi 10:05 to afternoon 2:16 pm then evening 3:40 pm to 8:16 pm then 11:28 pm to 1:04 am then again 2:41 am to 5:53 am ko sisina khogi amu haide english ta hanbiyo haiba ngang yawe ko adu na halle ko smai tarok haide metron plus english ki numbers ko adu sida lere khogi card ki message me thank you